نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi naisab kita niyo mga palanggungan hakama Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini mak kita niyo pengajian dain ha pamhu na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dain ha mga pusaka kato taniusin Tuhan na tu Rabbul Alamin amin pialaray kaniya na tanto sadya hisiyusin umayupot kaniya na makadawhat siya sin kalabyan dain ha Allah subhanahu wa ta'ala amoy in kumakkal dain di hadunya ini sampai magbak kita niyo katan iban sintuhan na Rabbul Alamin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jadi in pusaka ini kato amo na in 5 bay pangajian sin amoy in siyunuan sin waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Serta lamod in amoy nakakapin papangadjian sing kita niyo kahinapusan amo na in ini tu surah kahinapusan daing halawm sin Quran mahamulya amo na in farman sin Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jari in bisarahun tabihayaun tungod pa mga amoy in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahuli na lang tasumunuin
amin pengajian kawaon nato daing ha amin surah sumuno insyaallah subhanahu wa taala sambil matangbos nato yadto ha amin waktu laung ta parsukuan sin amin waktu laung ta pagpangaji ta ha amin ini Quran maha mulia insyaallah subhanahu wa taala. Ini daing hadis laung ta riwayat daingkan Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Daing mga kalabihan daing hatuhan nato Rabbul Alamin. Qal laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabtada'tuhu fa akhadtu bi yadihi fa qultu ya Rasulullah bima najatul mu'min. قال يا عقبة أخرج لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال يا عقبة ابن عامر ألا أعلمك خير 3 سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن؟ قال قلت بلى جعلني الله فداك. قال فأقرأني قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ثم قال يا عقبة لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. قال فما نسيتهن منذ قال لا تنسهن وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال يا عقبة صل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك. Amo yatin hadis nga kataw tay manghuran mahaba-haba karena in hadis ini biasa pantun nakatu sila nagdugpak nagbak iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Impanagnaan lang niya piagbak ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-ubos tiagnaan ko siya iulinan ko 5 niya ubos lang niya inagi ko ya Rasulullah bima najatul mu'min biya diin kalapas ha mga mu'min. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Uqbah akhrij lisanak ayari indila mo pu'pu'a indila mo jagahi indila mo wal yas'aka baitak iban ayuputa in ahlimu in baymu dayawa in kakukunhan sin baymu iban na siloon niya hibutang mo haaturan amoy in piyang daakan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala
wabki ala khati'atik, iban tangisan mo in kasaan na hinang mo, tangisan mo in amoy in hinang nakasulang kaw patuhan mo Rabbul Alamin, suway mo ito hipagkarukkaan, hipagsusun in ikaw suway magbing patuhan Rabbul Alamin, magtawbat supaya mamuas kaw sin katan pakaradyaan amoy nahinang mo kasaan sa babing kita mano siya magkasa way hadjarapat. Doon hayaon hikarwalong yaqal thumma laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pabtadaani, mahuli nagbak kami laong niya iban sin piagbak ako sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiagnaan niya ako isab pagubos iulinan niya ilimaku in agin niya, ya Uqbah ibni Amir, ala uallimaka khairu salasi suwarin unzilat fit Taurati wal Injil wal Zabur wal Quran. Long niya, ya Uqbah, unuri kakaw mabaya, paingatun takaw sin sarayaw-rayaw tu surah, piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, kabaakan yan halawm sin Taurat, kabaakan yan halawm sin Injil, kabaakan yan halawm sin Zabur, damikyan kabaakan yan halawm sin Quran mahamulya. Qal, qultu bala, ja'alani Allahu pidak. In agiku, laong niya, hu ya Rasulullah. Hu ya Rasulullah. Ibut laong niya, amoy in, kakunahan ko to dito. Amin makaingat ako. Qal, fa'akra'ani, Qul huwallahu ahad, amun ang biyas sa takaina, panagnaan. Doon hayaon, piyapa, basa kako, in amoy in, sura yaon, katutu, pag-ubos lang niya, in agin niya, ya Uqbah, ubos manid to, la tansahunna wala tabit laylatan hatta takra'ahun. Ya Uqbah lang niya, ay mutuod kalupahi, in amon yan. At inamon na yung tusura, biyas sayad to, ay mutuod kalupahi. Iban lang niya, ayaw kau matug, bang maabot na indum sa hingga, mabasa mo siya katutuyan, katusura. Pagubos, laong niya, laong hi Uqbah, fama nasituhunna mundu qala la tansahun. Wala ko na laong niya, ini kialupahan, natin niya, baksud niya, wala niya nakiatinggalan, biyabasa niya, dahil haraakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyaon, inamin tusura yaon, sarta lang niya, wamabit tulaylatan qattu hatta akra'ahun. Iban, way ko kiatinggalan, bang ako lang niya, matug na, inbukon mabasahon ko siya katutuyaw. Amad. Qala Uqbah, summa laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pag-uslang niya, piyagbak ko na isa bin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pabtada'tuhu, pa'akhadtu biyadi. Fakultu, ya Rasulullah, akhbirni bipawadil al-amal. Laong niya, tiyagnaan ko siya, hatin niya, iunahan ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam, iulinan ko in lima niya, ubusin nagi ko, ya Rasulullah, ini, bahita ikuno ako, sinamuin sa rayaw-rayaw, kalabyahan amal. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Uqbah, sil man qata'ak, wa'ti man harramak, wa'arid amman zalamak.
Laung niya doon ang biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sa lago-lago kalabihan dahil mga amal amo na biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sil man qata'ak sugpata in namugto ikay mo. Iban dihili in taonan ikot kay mo. Iban tangkis kaw dahil haamuin nanganyaya kay mo. Amuyad tuin biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naroon haon hapanagnaan muna amunain biyay ta niya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiagdaan niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam, iunahan niya, iulinan niya 5 sarta nangasubo siya Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biya diin in hika ini dawhat sin hambuk mu'min bihan daing haamoy in ini kabinsanaan. Biya diin in hikapuklas niya ring haamoy in kabinsanaan bihan. At niya doon hayaon ko nulong niya in ini mu'min malapas bihan. Imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nguna muna paayaran indila. Indila biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakalamod siya biyayta niya amin 2 siwi yari kato taniyo na in puunan singkatan mahinang kangian dahing harwa siwi ini. Uno'y pag-ianundunan amo na indila iwan sin jantung. Siwi lang niya yan nakabutang habaran na to. Nabang na to yan di kapag kaagihan, di tain yan kajakahan marayaw na inbunga sin hinang sin 2 siwi unod yan pagsusunan na to kaadlaw ka na nga na. Sabab indila lando siya malagbis. Waylong niya unod ay wayron unod way bukog niya yan. Ini amo na indila iban sin jantong. In jantong niya hindi maghundong nga pagkubutan. Naghihibal-hibal hadya. Damikyan indila ini apabila in mano siya uno-uno na in kakitaan niya himibal magtuindila mabaya mamisarahan bihan. Misan ni siya isa sintao. Aun mano siya isa-isa niya mag-story isa-isa niya. May tabahayad to. Sabab mga kataw tay manghuran in tiap-tiap hambuk ding kato taniyo ini aun hadja kambal yari butang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. But beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa walahu qarinan. Qarinun minal jin wa qarinun minal malaika. Wa qila wa anta ya Rasulullah. Qala na'am. Walakin Allah a'anani bih wa aslam. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayron hambok ding hamano siya imbukon aun siya amoy in biubutangan sin Allah subhanahu wa ta'ala kambal niya ring hajin iban malaikat na doon hayaon laong sin mga ini sahaba may tayo ya Rasulullah in ikaw laong niya ho sa milako sumakawain ako tiyabang ako sin Allah subhanahu wa ta'ala in amoy in pindu ako na nakasud pa ka mga Islam na initiyapsiran sin mga sila magtatapsir sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in dua panapsir lang niya hambuk no naon lang niya in hambuk yaon na tatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in di siya makasasaw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amoy ito. Amoy laungta amoy karid niya. Amoy pinduan niya. Amin di magbutas-butas ka niya. Bihan. Na. Pag ubos, hambuk tapsiran bihan, laung niya
matan tuod in amoy in long tapin dua sin Rasul sallallahu alaihi wasallam deng hajin na hinang tuod siya Muslim. Bihag to invita si mga ulama amoy mananapsusin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naman jariin kita inyan subay kita amoy in magayad sing ginawawaranta sabab doon hayan adakala maukab sin dila taid lawang sin ini iblis na maluhay na siya laong tasumod palawon sing ginawawaranta sabab matarang biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini jin syaitan sumud palawon baran si manusia halakatan halalabayan sin dugo. Naimana ni halalabayan sin dugo ing katubtuban niya harap madto pa jantong. Bat maglibutan yan halaw man sin ini udyot pamaranan ta ini in datunganan niya kahinapusan harap madto pa jantong limikot na isa magbalik. Biya na hadyahan. Ang kanyan di maghundong nga pagkubot-kubutan. Na aun niyan doon haon. Tiap-tiap kau manawlong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam gumawa deng habay mo buat malaingkan aun ti matakad kay muron asal rayatani. At ini dua ini doon haon tumpukan ti matakad kay mo. In hambuk ti matakad yan tumpukan syaitan in hambuk ti matakad deng ha mga malaikat. Na bang pagwa mo ring habay mo ubos yan tuin ini kaya akaran mo amo na yung tumpukan sin ini langta jin sin syaitan na in kita mara nila na harap madtupa amin kabayaan nila kakuyakan nila amo na insulang katan pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab amo adto imparjanjian sin syaitan iban sin Tuhan na Rabbul Alamin sin mikirihil na siya waktu subay na rito kahinapusan ampa siya para tungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mulka niya iban siksa niya amo yan na amo yan naman jari indua ini maghakas-hakas ini hakas-hakasanin kita ang kanabi na sinagi kukain na yato aun waktu mag-story ka isa-isa mo may ta sabab inhakas-hakas sinjin maripa dapit mo pa lawa bihan kataan sin amin mangi bihan amun pangaring-arihan niya ing kataan sin ini mangi yadto bang mo yadto biya dungukod marayaw kataan naman jariin dapit maripa ini tuumoy sab hakas-hakas day sabsin mga malaikat kataan pamarayaw nasa inyan matarang biyabay takato taniyo in kataan sin daan harap pasulga tuklang in kataan sin daan harap pa narka inyan kataan amuy in kaiibukan kakukuyakan sin manusia bihan pasal sin pangari-ngari sin amoy in syaitan iban na sina anak kapo niya amo adto mga katawtay manghuran akam Islam kanna subay tuod kita mahayad sin amoy in dila tabihan di ta manjari pakayon hipapakay wihan atawa tumayma sinamin hujjat sin ini atawa hakas-hakas sin mga ini syaitan iban anak kapo niya amo yan to na inhi karuan niya amo na in parkala sin amuin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hatiap-tiap laung ta ama sin family amuin subay niya hitukbal in amanat sin Allah ta'ala doon kaniya harap pa mga amuin ahli niya atawa halawm sin ini laung bay niya kaluarga niya amuyan to ang kanna im mga sila amuin nakabatok na pa daan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na to din mga kababaihan amo na yung babae pilihan laung ta amuin daran nagpatumtum ha amuin bana nila bihan bang manaw na numaog na ring habay bukon ingkatan susukat-sukatan laung niya biha kamuin ini bihi ako bihi ini pa ini suwayaon pa sa lubong bihi ni bihayad to katantan bukon pagpatumtum hangan sin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang mamaid na yung manaring hapay, nalaw niya, manaw pa ako ini, nalaw niya hu, marew sad tumura-murahan, bang mankaw,
ini marayon pagpanaw-panaw mo sambil kau makabing marikamo alawm karayawan insyaallah tumtuma tuod kasandalan namo inhapdi sa indi namo kasandalan impasu singkayo haadlaw akhirat. Kita kau lingkat sim pagpatumtum si mga kababaihan na kauna. Amin simod palam sindaghal nilain pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to tumtumaha in kami iwan si mga anak mo na kasandalan na mo inhapdi. Sa hindi na mo kasandalan in paso singkayo haadlaw akhirat. Hati niya, balago parkalayad to, nara, nalangkom in kataan pakaradyaan niya, bang siya timikang na manaog deng habay niya, amo hindi niya kalupahan niya to, hasupaya kajagahan niya in kataan, kignot kahiwal niya, maksud lumag kabuhianan, suway siya amin labay ring ha amin halal. Di siya sumuok paharam. Amuyad to in sa lingkat-lingkat pagpatumtum si mga kababaihan. Bihan. Na in sumuno doon, laong niya, wabki ala khati'atik. Tangisan pa Allahu Ta'ala in kasaan na hinang. Tangisan pa Allah subhanahu wa ta'ala in kalaungan na hinang. Tangisan pa Allah subhanahu wa ta'ala in maksiat na hinang mo. Pagsusuni, biing kau patuhan mo Rabbul Alamin. Amuad to imbiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inyan mga katautay manghuran, gusirakula si mga bariman. Bangyan mikit halawm sim panumtum niya, dahing hawaktu pawaktu na kaayaran niya, ingin hawawaran niya, sampai paamin tao halawman niya, iwan labi-labi na tuod in pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin wayroon doon haon lang ta, makalamod kaniya ring ha mga amoy in lumi lang ta, ini amoy hindi manjari pakayon sin mga bariman. Amoy adto indeng ha mga gusi sa lingkat-lingkat lang ta pagpatumtum kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na doon hayaon lang niya amo na ini nagbak na isab kami iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iunahan na kulong na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang paniulinan in limako pag-uusang pa siya tiyawag lang na ya Uqbat ibn Amir. Ala u'allimaka khairu salasi suwarin unzilat fit Taurati wal Injili wal Zabur wal Quran al Azim. Long niya unuri ka kau mabaya paingatun takaw at awadilan takaw pangingat sintu surah amoy in napanaog kawaakan mo yan doon halawm sin Taurat imana niya napanaog harap pa Musa alayhi salatu wassalam damikyan Injil napanaog pa Isa alayhi salatu wassalam iban sin Zabur pa ini damikyan pa amin Quran harap pa ini pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati niya upat kitab kabaakan muron haon in amoy in tu surah siyabot takain na yadto. Amo na in Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Na katutuyaw na kiyuyakan hi Uqbat ibn Amir simbihayad to ulong niya Rasulullah mabaya to dako imingat kaniya naamo na in piyabasa kaniya in amun ini tu surayaon sarta doon hayaon pag-ubos yad to biyaitaan na sabsesin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Uqbah la tansahun ayaw mo lang niya kalupahi in amin tu surayan ayaw mo tod kalupahi wala tabit laylatan hatta takra'ahun iwan ay ikaw tuod matug bang maabot na indum suway mo siya mabasa katutuyaon
fama nasituhunna mundu qala la tansahun. Laung hi Uqbah, way kutuod yan kaya lupahan, dain hawak to imian kako in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay mutuod kalupahi, katutuyan. Wa ma bitu laylatan qattu hatta akra'ahun. Iban way akulong niya, bang maksud ko na matug, imbukon mabasa ko siya katutuyaw. In surah yaon. Damikyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab siya in muna runhan, amoy in, na mamakahi kaniya. Sabab hambuk ini, gusira kula dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga sila mabaya, tumayma. Bihan. Ha mga sila mabaya, amoy in makadawhat sin, tumbas ha ini haadlaw kana. But in ini katan, piyang daakan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, makawa doon kabtangan panagnaan yon, Qul ya Muhammad, Qul ya Muhammad, Qul ya Muhammad, baitaan kanila ya Muhammad, baitaan kanila ya Muhammad, baitaan kanila ya Muhammad. Biadahat to'y sabing kita, bang kita manghindo, subay rabihat to, amuyin, hibaita ta kanila, in amuyin, biyaita sinallahu subhanahu wa ta'ala, in yaun, daing ha mga gusi sa rayaw-rayaw, sabab, in pakarkala ini, masabot tarayan, bang maabot ng pangadjian tayo, insyaallah ta'ala, daing ha amuyin dua sura na kapin, insyaallahu subhanahu wa ta'ala. Na, doon hayaon lang niya, pag-uwos, piyagbak po na isablong niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatin hikatuna, nagbak sila, pabtada tuhu, iunahan ko na isablong niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam, paakad tu biyadi. Iulinan ko isablong niya in limasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in agi ko, ya Rasulullah, akhbirni bi pawadil al-a'mal. Baita iya kulong niya ya Rasulullah, tawa suy-suya ko ya Rasulullah, sin amuyin amal nakabiddaing kalabyahan niya. Amin mapatot ko hidangon. Sabab bihin in mga pangadatan si mga kasahabatan. In iaapas nila katantan amuin sarayaw-rayaw amal. In iaapas nila katantan sarayaw-rayaw kabtangan. In iaapas nila katantan amuin sarayaw-rayaw hinang. Amo na ini, sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaun kaniya in sipat sa rayaw-rayaw, hignot kahiwal, yaun doon gimuwa kaniya in kabtangan sa rayaw-rayaw, iban singkatan, amoy in mapatut upihan singkatan manusya pakarayawan, yaun doon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab in pagadatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na in Quran mahamulya. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in aku dia aksin Allahu ta'ala magsampurna sin sarayaw-rayaw pangaddatan. Mangkao imian na pangaddatan, naranay kabtangan, naranay piil palangay, naraing katantan, doon hayaw. Yaun katan halom sin Quran. Bihan. Na, amo yan to. Hangkad na lang niya, in pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, muna yung Quran mahamul niya. But in siya dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala, magpajukup sin addat palangay marayaw. Bihan. Na, amo yan to. Naroon hayaon lang niya, ini, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaniya, ya Uqbah, sil mang kata'ak. Kita kami lingkat sinamuin. Panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gusiring hatuhan na to Rabbul Alamin. Silmang katak, sugpatalong niya in mamugto ikay mo. Kita ka, hipapasugpat inamin mamugto Sabab dahil ha mga biyayta kato sin mga ini ulama nakawa nila pangadjian naurol dahil ha ini liyatunan sin ilmu dahil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga kasahabatan dahil ha kasahabatan maun pa mga tabi maun pa amin tabi sampai na miabot maripa waktu na to ini bihad tuin sila sambil laung niya in ikaw
in parsugpatan kay mo sin tao ang pamusya sugpat, wala kaulong niya nakasugpat. Sa sumakawa, doon kau makasugpat, bangkaw nilabog tuan. Tas-tasan kau bihan parsugpatan iban sila, na doon hayaon ang pamusya sugpat, yan pa kau rito nakasugpat. Amo na hindi akan sil man kataak. Sugpata in mamugto ikay mo. Bihan. Sa sumakawain mga ini, bangaon sarab niya. Makajaresab ko tumangkis. Bihan. Sa sumakawa, bangin sarab niya parkala, inyad to katantan, bat ini hikamula kay mo, na suway ka isab tumangkis. Bihan. Doon na amin haulihan niya. Hikaruan niya. Wa'atiman haramak. Dihilan mo in tao, amuyin nang harami kay mo. Aun saan bihan, magsinublihan. Ayaw ko manumtum sin nakauna. Intumun-tumun mo amuyin susungun karayawan. Sababang ka manumtum sin nakauna, biyag ikutan kau sin nakauna, pagawustum tumun mo isab siya, lang niya mo na sa mga tao ikutan, sin nakauna to. Kakunahan nila tumawang kako, ay misan timawang. Nahari man jarim bihan to. Di, ikaw manin nakabaak, ipananam mo kanila. Hasupaya mayta. Sawabang mo siya dihilan, hawak to sin in siya, nag-ikot kay mo, makatumtum siya sin, amuyin siya in aun pahawak to yad to, bang niya katumtuman magsusun siya lando, impagsusun niya tumtumaya tay manghud aun bahagi mo. Impagsusun niya yad to aun bahagi mo. Sabab dito siya nakasayo. Biyawaita yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. In yahdiyallahu laka rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. In makapa buntul kau hambuk tao. Parahan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala labi marayaw kay daing sinamin na usaha mo halom sing gumiini katan. Misan da pila bilyon. Labi in amin hambuk tao nakasayo hapag-agama. Harap patuhan Rabbul Alamin. Kita kau yan. Nah, halaw mo siyang pagsusun niya. Tiap-tiap pagsusun siya. Aun na isab hikanap kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pari pagkaragdakanin amal sin tao nag-amal yaon. Di. Jukop da isabing kaniya. Puason siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan inikaw. Dihilan da isab kau sin Tuhan Rabbul Alamin. Karayawan. Bihad tura. Amo yan in piyang hindu kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasabab yadto in amoy in biyayta kato sambil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya in amoy lima ini pataas bihan in labi marayaw ring sinamin lima hababa. Kita kau in lima na katataas al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. In lima nakatataas, labi marayaw ring sin, lima yari hababa. Maana sin lim hababa amin tumayak. In lima nakatataas amin dimihil. Nakita ko yan. Na, dihili lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in tao nag-ikot kay mo. Amo yan. Ini katunya, wa'arid amman zalamak. Na ini laungta nagsulang iwan simpanag na anid to sa aun sabab niya tangkis kau laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing ha mga tao dangan niya yakay mo daing ha mga tao dangan niya yakay mo sa inhi tangkis mo tumangkis kau hasupay sari makapag-anyaya raisam naman bat bang kauroon naman na nabibiyak sa na kay mo anyayaon kau. Dila ka magino-ino. Biya daway. Na, ini kau tumangkis na sabab tumao din, uno mo. Tumao din namin dosa niya. Biya. Nawang kawala na roon na rin na siya makabakdosa. Nahisun nakatabang ka niya, ikaw ra. Biya to sayan. Unsur akhaka dhaliman wa madluma. Taba nga intay manghud mo na anyaya
Ibansin, nakapanganyaya. Uylong si mga kasabatan niya Rasulullah. Matampal na kamo inamin na anyaya, subay tawangon. Dapat din pagtawang mo sintaw ng anyaya. Laong niya pahundo nga inamin uno niya. Pag-anyaya niya. Wang mo mapahundong na nakatawang ko kaniya. Nahambok din hatatawangan mo, tumangkis ka o mga tao mag-aanyaya. Supaya rin naman siya makapag-anyaya. Kita ka yanin. Lingkat sin akamata Islam. Amo yan in sa rayaw-rayaw pang Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana gusira kula din hatuhan na to Rabbul Alamin. India rakato tanyusin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan in sa lingkat-lingkat lang ta pangadjian ini diarakato tanyusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kiya tahadya ambok hadis ini mataod dahil ha mga ini masabot taha susungon waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala bang kita kuma na pangadjian dahil ha amin Quran mahamulya insyaallah subhanahu wa ta'ala na ridto na timubtub in waktu na to manghumbaid na sa bako kaniyo katantan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله